Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Igikuba cyacitse mu mujyi wa Kinshasa abanyekongo barahamagara umunyamakuru wavugiye kuri televiziyo ya leta Rtnc ko abanyekongo bamubirigi Ubufaransa ndetse na Canada bakwiye gufata ku ngufu abakobwa ba Corneille Nangaa uyoboye ihuriro ry'FCM rwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa nabo bagasogongera ku nzira y'umusaraba banyujijemo abagore n'abakobwa mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba. Ikinyamakuru Rtnc cyanditswe umunyamakuru Yves Abudara Makanga uri kwamaganwa yavuze ko bari ibitekerezo by'atari umunyapolitike ubwo ari mu kiganiro kuri televiziyo ya leta. Umunyamakuru Yves Abudara Makanga yavuze ko muri Goma abagore n'abakobwa bafatwa ku ngufu agasanga byose gitera ariko Corneille Nangaa. Uyu munyamakuru yateruye ati Nangaa umugore wa Yvette wa mu Burayi n'abana batatu b'abakobwa ati nka buriya abantu hari za Belgique mu Bufaransa cyangwa se na Canada namwe mukwiye kumugirira muke bagereramo abandi mugafata abo bakobwa be ku ngufu ndetse n'umugore w'ijisho rigahurirwa irindi. Ijambo ry'uyu munyamakuru ryakuriye impaka ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru muri Kongo. Abagore baramwamagana kabone n'ubwo Nangaa ngo yaba yarahemukiye Kongo Kinshasa ngo nawe ukwiye gushyigikira amagambo ahamagarira urwango ku mugaragaro. Bamwe mu bagore mu mujyi wa Kinshasa bavuye kugera uyu munyamakuru w'umugabo bavuze ko akwiye kwamaganwa n'igihumeka cyose kuko umuntu uhamagarira abantu gufata abagore n'abakobwa ku ngufu bazira ibitekerezo bya se aba arimo bikurusha se w'abo bakobwa. Hari umugore wavuze ko abana ba Corneille Nangaa ndetse na nyina wabyara badakwiye kwikorezwa umusaraba w'umubyeyi wabo akwiye kuzabazwa ibye nka we bari abatagatifu kuri iyi ngingo. Hari abanyamakuru bagenzi be nabo bamwamaganye bavuga ko umuntu w'umunyamakuru uvugira kuri televiziyo ya leta adakwiye kwitwara kuriya ngo agire ahamagarira abantu gukora ibyaha ndengakamere nko gufata ku ngufu basaba ko inkiko mpuzamahanga zamuhagurukira. Uyu munyamakuru yarerutse guhagarikwa ubwo haga umwanya Jean Sylvain Kenge mu kiganiro yavugiyemo ko abanyekongo bakwiye kwitonda ntibashakane n'abatutsikazi kuko batabyarira badahuje ubwoko. Uyu musirikare yahagaritswe ndetse inshingano afite zo kuvugira ingabo za leta ya Kongo FARDC barazimwaka. Uyu munyamakuru azwiho gutangaza amagambo akomeye kuri televiziyo ya leta ya Kongo Kinshasa yigeze gusaba abaganga bo muri Kongo Kinshasa kutavura abantu b'imventura igihe bagiye kwa muganga cyangwa se mwene wabo uhagera nawe akaba agomba kutavurwa. Naho imirwano ikaze yabaye mu gitondo cyose cyo kuwa mbere tariki ya 12 hagati y'abarwanyi b'FCM n'inyeshyamba za Wazalendo zo mu mutwe wa CMC mu mudugudu myinshi muri Gupima Bukombo muri teritwari ya Rucuru muri Kivu Amajyaruguru. Gusa nta mibare y'abiciwe muri iyi mirwano yatangajwe. Amakuru aturuka muri ako gace agera muri Radio Kapidu dukesha inkuru avuga ko imirwano yatangiriye i Bumbasha ku birometero bike cyane uvuye i Mweso mbere yo gukwira muri Karami ndetse na Cahemba. Aya makuru avuga ko imirwano yatumye abaturage birirwa mu magana bahungira mu midugudu baturanye ndetse no muri santere ya Mweso muri teritwari bahana imbibi ya Masisi aho bahungiye mu nsengero n'amashuri. Hashize amezi atari make kariya gace gakijwe na teritwari za Masisi Warekaye na Rucuru gakomeje guhungabana cyane kubera guhangana kenshi kunyeshyamba za M23 n'imitwe itandukanye Wazalendo. Hanyuma ariko ingabo za leta ya Kongo Kinshasa kwa mbere zagabye ibitero bya drone z'intambara mu Minembwe ho mu ntara Kivu Amajyepfo. Amakuru y'ibyo bitero yemejwe n'uryo M23 biciye kuri Rawunsi Kanyuka rivugira. Kanyuka mu butumwa aciye ku rubuga rwa X yavuze ko biriya bitero byagabwe mu mudugudu wa Mukoko no mu nkengero zawo. Ati kuwa mbere drone za leta ya Kinshasa zagabye ibitero by'indege zitagira abapilote mu buryo bwabuhumye kandi bw'ubugizi bwa nabi mu gace ka Minembwe by'umwihariko ku mudugudu wa Mukoko ndetse no mu nkengero zawo. FCM yavuze ko biriya bitero byagabwe ku bushake kandi mu buryo budatoranya bikaba byibasiye ahantu hatuwe n'abaturage benshi ibyatumye abagore n'abana bicwa ndetse bituma abaturage benshi bahunga ingo zabo. FCM ntiyatangajwe n'abaturage biciwe muri ibyo bitero. Icyakora ryavuze ko ryamagana ryivuye inyuma ihohoterwa ry'ubugizi bwa nabi rikorerwa abaturage ba sivile mu burasirazuba bwa Kongo. Yongera gushinja ingabo za leta ya Kongo FARDC ku mugaragaro kandi kenshi amasezerano yo guhagarika imirwano. Ku bwa FCM ibiri gukorwa n'ingabo za Kinshasa n'intambwe iteje akaga ikabije kandi bigaragaza kutoreza burundu amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu mu bihe by'intambara. Ibitero bya drone byagabwe mu Minembwe kuwa mbere birakurikira iby'ingabo za leta ya Kongo ziherutse kugwa mu mujyi wa Masisi zikabyiciramo abaturage birirwa muri 20 mu gihe barenga 40 bakomerekejwe nabyo. Umuyobozi wa FCM rwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ariko kandi bwana Corneille Nangaa yoberuwo yemeje ko Joseph Kabila Kabange ari muri kiriya gihugu mu nama yahuje ubuyobozi bukuru bwa FCM navuga ari kumvikana mu ntara Kivu Amajyaruguru hari ku munsi wo kuwa mbere. Nangaa yatangaje ko umunsi umwe Kabila azajya kubasuhuza. Ati hano tuhafite umushyitsi uhoze ari perezida wa Kongo Kinshasa murabizi ko ari hano ntabyo muzi hari umunsi tuzamuzana abasuhuze ni senateri ubuzima bwose nk'uko itegeko nshinga ribiteganya ariko bamukuye muri Sena. Kabila yaherukaga kugaragara mu ruhame mu bice bigenzurwa FCM muri Kamena umwaka ushize. Icyo gihe yamaze iminsi aganiriza abanyekongo mu byiciro bitandukanye ku buryo amahoro yagaruka mu gihugu cyabo. Mu gihe ari muri ibyo biganiro yari yashinze ibiro by'agateganyo mu rugo rwe mu gace ka Kinyogote kari mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Uruzinduko rwatumye ubushinjacyaha bwa Kongo butangiye gukurikirana Kabila umurega mu rukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kinshasa akatirwa igihano cy'urupfu adahari nyuma yo guhamwa ibyaha birimo guhambanira igihugu no kuba umutwe w'ingabo utemewe. Nyuma ya Kamena umwaka ushize Kabila akoreye ingendo mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika birimo Kenya aho yashingiye ihuriro ry'imitwe ya politiki ryitwa Sovora RDC rifite intego yo gukura igihugu mu bibazo byinshi bicyugarije. Naho abantu barenga 20 bapfuye mu Rwanda ikomeye yahuje ingabo za leta ya Kongo n'abarwanyi umutwe wa ADF mu gace ka Mambasa mu ntara Ituri. Amakuru ava ko imirwano abantu benshi bakomeretse bikomeye harimo n'abasirikare n'abasivile
nk'uko radiyo Kapi bitangaza iyi mirwano yabereye mu bice bitandukanye bya Mombasa aho ADF maze igihe igaba ibitero ku ngabo za leta ndetse no ku baturage. Iyi ntambara yateje umutekano muke n'ubwoba mu baturage, bamwe batangira guhunga ingo zabo, abakomerekejwe batwawe mu bigo nderabuzima bitandukanye kugira ngo bitabweho mu gihe ubuyobozi bwemeza ko ibikorwa bya gisirikare bikomeje hagamijwe guhashya uwo mutwe witwaje intwaro. ADF ni umwe mu mitwe imaze imyaka myinshi ihungabanya umutekano muri Kongo Kinshasa, by'umwihariko mu ntara ya Ituri ndetse na Kivu Amajyaruguru, aho yakunze kwibasira abasivile. Ubuyobozi n'abaturage muri Mombasa burasaba leta kongera ingamba z'umutekano no kurinda abasivile bakomeje kwibasirwa n'imitwe yitwaje intwaro. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa mu Burundi, abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe ishyirahamwe ry'abaganga batagira imipaka MSF ryatangaje ko kwimura impunzi z'abarundi ibihumbi birenga 50 ziri muri Nakigoma muri Tanzania bishobora guteza akaga. MSF yavuze ko ubusanzwe gucyura impunzi bikorwa mu mutekano no kubahiriza amategeko yose agenga kubahiriza uburenganzira bwa muntu, igasanga kunyurana n'ibi ku mpunzi z'abarundi bishobora guteza ingorane. Mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize leta ya Tanzania yavuze ko ishaka kwambura ubuhunzi abarundi baba muri kiriya gihugu kuko ishaka gufunga inkambi zandutanye Rugusu. Mu kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka abaganga ba MSF basanzwe bavura impunzi z'abarundi mu nkambi ya Nduta kuva muri 2015 bavuze ko abantu basanzwe ari bamagara make ku buryo kubacyura huti bishobora kuvamo ibyago byo kuruzima kuri bamwe. Leta ya Tanzania iri gukoresha iterabwoba no guhungetiza impunzi, ndetse mu cyumweru gishize bamwe basenyeho inzu babagamo. MSF yavuze ko impunzi zimwe zibayeho mu bwoba kuko batazi ikizaramuka ukurikije uko ibintu byifashe. Tanzania ivuga ko nta Murundi wakabaye akitwa impunzi mu bahunzi b'15 kuko umutekano wagarutse mu gihugu, ikibagira impunzi bukitumvikana. Amashyirahamwe arengera impunzi yavuze ko ubusanzwe gutabuka kw'impunzi bikorwa ku bushake atari huti. Leta za Tanzania n'u Burundi ntacyo baravuga kuri izi mpungenge za MSF kuko abarundi bazacyurwa ku ngufu. Naho abasirikare b'ubundi barenga 500 bari guhigishwa uruhindi bazira gutoroka nyuma yo kwirukanwa muri Kongo Kinshasa n'abarwayi M23 basubiye mu gihugu cyabo. Ubu barabangira ingata batinye gusubizwa ku rugamba. Amakuru aturuka mu basirikare bakuru mu Burundi avuga ko bari guhigwa bakigera mu gihugu bashyize intwaro mu bubiko, bambara imyenda ya gisivile maze binjira mu giturage ntibagaruka mu kazi. Umwe mu ofisiye b'Uburundi atangaza ko bamwe muri abo basirikare kuva mu kwezi gushize bukuboza batse uruhushya rwo kujya gusura imiryango yabo bagenderako. Uyu utashatse ko imyirondoro y'ijya hanze yabwiye Pacifique Ninahazwe imirimba nkihigwa n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye ko bamwe muri abo basirikare bafite pasiporo bahise bahungira mu mahanga. Avuga ko abasirikare batsinzwe n'M23 batahutse bagahurizwa mu mudugudu, abenshi bakuyemo akabo karenge. Ibyatanze isomo rikomeye ku ngabo z'u Burundi, atari benshi bagiye baba gusura imiryango bahita bagumayo ntibagaruka. Abafite pasiporo bamaze kugenda bamwe mu bihugu by'akarere, abandi bagize Dubai. Abasirikare batagarutse barenga 500. Amakuru avuga ko igisirikare cy'u Burundi cyakaje guhiga abo baturutse aho ku mipaka n'inkengero zayo. Ku kibuga cy'indege cya Bujumbura hashyizwe abasirikare bambaye igisivile kugira ngo bafate bene wabo. Mu biturage hoherejwe kandi amazina y'abasirikare baturutse kugira ngo uwo abayobozi nibanekure babonye bahita bamuta muri yombi. Nubwo ingabo z'u Burundi zikomeje gutoroka, igihugu cyohereje abandi basirikare muri Kongo Kinshasa muri Bibokoboko, Puenzero ndetse na Mirimba muri teritwari ya Fizi ndetse no kujya kurinda umujyi wa Karemi. Agaseke k'amakuru mu karere ngafundikira muri Uganda, abanyamakuru bakoze ba muri ro barandika. Banaswe inzego z'umutekano za Uganda zaburiye abaturage ko kuwa kane umuntu uzamara gutora ntahita ataha bazahangana nawe bakurikije icyo amategeko avuga ku bigande. Kuwa kane tariki ya 15 ukwezi muri Uganda hari amatora ya perezida n'abadepite. Amashyaka atavuga n'ubutegetsi yarasabye abayoboke bayo ko bazaguma ku biro by'itora bagakurikirana uko amajwi barwa. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko polisi ya Uganda yasabye abaturage gutora bagataha batabangamiye igikorwa cyo kubarura amajwi. Urwego rwavuze ko umuturage uzagaragara ku biro by'itora yamaze gutora bazahangana nabo bitabaje amategeko kuko kura amajwi ari bya komisiyo y'amatora bitareba abaturage. Amategeko agenga amatora muri Uganda ateganya ko umuturage ashobora gukurikirana ibarura ry'amajwi ahagaze muri metero 20. Polisi yavuze ko hari ibyuma by'itora biri ahantu bidashoboka ko izi metero 20 zaboneka, ariyo mpamvu basaba ko uzatora azajya ahita ataha adateje icyuga azabereye amatora. Agatabiro bishinzwe kwandika imiryango itegamiye kuri leta byahagaritse imiryango 5 iterera leta ku kanya mbere y'amatora muri Uganda, bivuga ko ari ibikorwa y'abagamo bikiri mu iperereza bigaragaza ko bibangamiye umutekano w'igihugu. Iyi miryango harimo n'abanyamakuru yahagaritswe yavuze ko itazi impamvu yo kwamburwa uburenganzira bwo gukora mu gihugu kandi bumvaga bakora bakurikije amategeko. Iyi miryango yahagaritswe nyuma y'itabwa muri yombi ry'umugore waboraga umuryango utegamiye kuri leta wakundaga kunenga ubutegetsi bwa Perezida Museveni. Abarebera ibintu hafi bavuze ko ihagarikwa riteje inkeke kandi yerekana ko ntabwo inyagamburo imiryango iterera leta ifite mu gihugu kandi ko bifite ingaruka ku burenganzira bwo kwisanzura muri Uganda. Ariko kandi mu gihe muri Uganda bitegura amatora rusange ateganyijwe ku itariki 15, abakirisitu mu matora atandukanye batangiye amasengesho y'iminsi 14 basengera amahoro n'umutekano w'igihugu, banasaba ko mu matora yazaba mu mucyo hirindwa imvururu n'ubwicanyi nk'ibyabaye muri 2021 ubwo mu matora aheruka. Kugeza ubu nta yindi nkuru mu bitangazamakuru bya Uganda uretse iby'uko amatora n'amadini muri icyo gihugu
gihugu yatangiye gusengera icyo gihugu basaba amahoro n'umutekano mu matora bitegura kujyamo. Ni mu gihe abaturage bamwe na bamwe bashyigikiye amashyaka arwanya ubutegetsi bakomeje kurirwa irengero. Iby'umunyapolitike Bobi Wine akomeje gushinja ubutegetsi bwa Perezida Museveni, ibi byatangiye gukwirakwira mu bitangazamakuru byo muri Uganda kuva ku itariki 11 nyuma y'uko abakristo basengera mu idini rya Pentecost Blessed Anointed Church Kampala batangiye amasengesho yo kwiriza batarya batananywa iminsi 14 nyuma y'uko abantu bakomeje kurirwa irengero bavuga ko inyuma ya Bobi Wine umukandida urwanya ubutegetsi. Abaturage bavuga ko bafite impungenge z'uko ibyabaye mu matora aheruka kuba muri icyo gihugu muri 2021 yasize bamwe bayaburiye mu buzima ubwo bereka guta Museveni yatsindaga amatora ku majwi 58% mugenzi we Bobi Wine akagera 35% bishobora kwisubiramo. Amashyirahamwe mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu arimo nka Amnesty International yavuze ko hakenewe umutekano uhagije mu matora ari imbere nyuma yo gushinja inzego z'umutekano z'icyo gihugu ko mu matora aheruka hari abaturage bagiye bafatwa bugwate bikarangira buri irengero nyuma yo berekanye abakandida bari inyuma bigatera imvururu mu matora. Umushumba mukuru w'itoro rya Pentecost Blessed Anointed Church Joseph watangaje ko amasengesho batangiye nk'abaturage agamije gusabira igihugu cya Uganda amahoro, ituze n'umutekano usesuye mu matora. Ibi bikaba bibanyemo ko Episkopi Gatolika mu Uganda binjiye muri icyo kibazo mu buryo bweruye basaba ko amatora yaba mu mucyo no mu bwisanzure. Ibyo bikaba byaragaragajwe mu itangazo ryasohoye tariki 6 Mutarama nyuma y'inama yahuje Episkopi muri Uganda yari igamije gusaba komisiyo y'amatora y'icyo gihugu gusoza inshingano zayo mu kuri mu mucyo no mu bwisanzure.